Če se vam že moja ljubka kača zdi ekstremna, potem še ne poznate Silesa. Ob njem se bo vaše dojemanje ekstremnega korenito spremenilo. Hey. Hello, is this thing on? Hi, Mom. How you doing? Yes, I'm all the way in Slovakia. Yes, how you doing? Njegovo telo je kot umetniško platno, njegove predstave drzne in nevarne. Ulični in cirkuški zabavljač, plesalec, koreograf, telesni umetnik. Težko bi našteli vse vloge barvitega Silesa, ki te dni na Lentu navdušuje množice. What's so special about you? I think my freedom. My freedom in the fact that I travel a lot, I go places, and I'm kind of open-minded to learning new skills and new tricks and also passing the information on. Other than that, I have beautiful eyes and I drive a Porsche. Duhovitega Svetoljana definira mešanica kultur, saj je njegova mama Slovenka, oče Irec, sam pa je rojen v Ameriki. People too many times want to look through somebody else's eyes and see something instead of really experiencing it, and when you experience it, it's a totally different feeling. Svojo drugačnostjo, nekonvencionalnostjo in izzivalnostjo se izstopanju ne more izogniti. I think when I walk into church, people think, oh my God, but it depends on who I meet, where I meet. Živeti povprečno življenje bi bilo dolgočasno in preveč enostavno, kot pravi. Kako pa on vidi ljudi, ki živijo vsakdanje življenje? They don't follow their dreams or hopes. They think they have to have a car and a house and raise kids and not be adventurous, and I have to act properly when other people are around, and they're too afraid to experience life and do the things they want to do. Brez težav se splazi skozi teniški lopar, ob tem pa njegov nastop sestavljajo še nevarne igre z ognjem, mečem, bičem, žeblji in podobnim. Kaj pa je bila njegova najbolj ekstremna izkušnja? I hung upside down from Tromostoja, the three bridges in Ljubljana, and I did my straitjacket hanging upside down like Harry Houdini did. That was pretty extreme for me because it was the first time I did it. Verjeli ali ne, Siles je med drugim učitelj swinga. Preverili smo še, ali obvlada kakšen stavek v maminem maternem jeziku. Okay, ata mama, teta street, Suzi, muzi, popek špric, mleko, lemonada za ovinkom čokolada. Okay. Če ne drugo, smo s predstavitvijo ekstravagantnega Svetoljana zagotovo dosegli, da se vam zdi piercing vaše hčere nekaj povsem sprejemljivega. Za konec pa vam še zaupamo, da ima Siles enega od tatujev na posebej občutljivem delu telesa. Prepustite se svoji domišljiji.